Keluarga Ibu Desa Putukari sane pinaka Rabin Dane Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dibiwengi ngemargiang upacara saji perdana. Upacara kemargiang nepet ring rahina tilep kenam. Upacara ngaturang saji perdana puniki kapuput ide Pandita Geria Kederi Sangeh sani kamilatin oleh samian pasmetonan wiadin keluarga Ibu Desa Kari. Manut putun Dani Gusti Ngurah Agung Daniel Yuda, upacara renggalahe mangkin kemargiang nemonin rahina tilem kanem. Upacara puniki wantah pinaka cihna bakti keluarga sani katilarin. Keluarga sani katilarin kaaptiang persidelas caria ring kuentenan Ibu Desa Putukari sani sampun muali ring sangkan paraning dumadi. Karena satu kan niki nemun film, jadi niki kita ngaturin penilaian, jadi ngaturin saji tanah supaya niki pertutun tanahnya boleh ngaturin saji tanah milik pisang sebelum itu kendam. Harapannya ya kita semua paling ini deh. Jadi kita semua kenangan-kenangan bersama beliau itu yang paling kita punya jelas lah. Dudonan pemargin upacara kedagingin antuk upacara ngayab saji mekajengan sahe pangubaktian. Melarapan antuk pemargin upacara puniki sang paratra kaaptiang presiden memargi antar. Perti sentanan nyani taler kaaptiang presiden nulad parilaksana becik saking Ibu Desak ri kantune kantun Mahurib. Rai Swantaro.